Jodake gweng' ma Magumu ma idore kar chieng' bura ma Kinango potimo ng'anyo ka gikwedo wach gedo mar kar iko ji mano kaburini ma ochako jal moro e gweng'ego. Jodak timo ng'anyo mamuol soko mpya machiegni kod puodho mageno timore kendo loro apaya mawuok Naivasha kadhi Nairobi ka gikwedo wachno. Gidwaro ni piny owacho kaunti ma Nyandarua ochung gedo ni ka giwacho ni kar gero kariko nego gernegi skunde. Sisi yenye imefanya tutokea hapa ni ya kwamba hapa badala wachukue Iran kiasi tu, badala wachukue Iran waweza kuhifadhi kwa vijana, wanahifadhi kwa watu ambao wamekufa. This is the gateway to Nyandarua, na kitu tulikuwa tumeambiwa tunawekewa hapa ni university. Imekuja sasa waweki university wanatuletea watu wenye wamekufa, na ndio maana tunataka kuwatoa kwa mashimo tuwalete kwa barabara. Ndio shamba yetu itumike vizuri. Tuwekewe either modern market ama tuweke kitu kama university ama kitu kama tourism ya tutakubali.